Hasan Basri rahmatullohi alayhga bir kishi so'ragan ekan, aytgan ekanda, innal fuqaha yukhalifunak, olimlar faqih deb qo'yatınday, sizga qarshi chiqadi deyapaq deganda Hasan Basri aytgan ekan, ay, ening ilasin sana, sen faqihni ko'zing bilan ko'rding bele degan ekan, olimdichi. İnnemal faqih az-zahid fid dunya, ar-ragib fil ahira, al-basir bidinihi, al-mudawim ala ibadati rabbih, wal-wara' al-kaf an a'rad al-muslimin, al-afif an amwalihim, an-nasih li jama'atihim, wallahu al-muwaffiq, la rabba gayru. Alim degan dua alыңыз kim? Faqih degan kim ekan? Жүрөгүндө дүниөнүн muhabbati жок. Ahiretке кызыккан, dinine көрөгөч, Robusунун ибадатына дайым улантып турган, мусулмандардын авиринен колун тарткан. Авирине кол салбайт, мусулмандардын авирине кол салбайт. Аброюна кол салбайт, акысына кол салбайт. Алардын малдарынан таза кармаган өзүн. Жамаатына жакшылык каалаган. Allah subhanahu wa ta'ala tawfiq versin. Baruzga tuğanlar. Şunun için inşallah baruz Udayım buyursa birinci niyet kılaylı, iştim var niyetten başlanat. Ondan keyin dua kılaylı, üçüncü hareket kılaylı. Allah'ın baruzga paydalı ilim versin. Paydalı ilim versin tuğanlar. O da kalasa inşallah savaktan nemelerin barını ayttırabız. İnşallah bölüşüp durabız. Jattağanı jattap, jetkirgenin jetkirip, böylese inşallah.